وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي علماء المتقدمين والمتأخرين والشهداء والصالحين جميع الأنبياء والمرسلين أهل المعلى في مكة المدينة وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني أبي يزيد البسطامي أئمة المجتهدين أئمة الأربعة إمامنا غزالي إمامنا الماتريدي إمامنا شارس معروف القرهي وإلى روي آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأخواتنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وجدنا وجداتنا وقرابتنا وأهلنا مشايخنا وجميع أساتذتنا من الأول والآخرين هديتك حمسك مرجك حارسك معروفك عبد السلام يا عبد السلام ولكن محمد وإلى روحه مدسر وإلى روحه كيامنة معروف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحه حبيب حسن إلى روح حبيب محمد بن حسن الحبسي وإلى روحه حسن بن الإدرس ثم إلى روحه حجة عزيزة ووصولهم وفرهم ثم إلى روح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحصل الله جميع حاجاتنا ومقاصدنا ببركة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي
صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعد
محمد مسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه وأنزل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار شرفه في عوالم السهادات والعيوب صلى الله عليه أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عدم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحونك العيس وبشر والهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحونك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحونك العيس وبشر الولهان بحيكم سرنا شوقا وباطننا
الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعين وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعين وبشر الولهان لكم سلام الله يهدي لروح الله لكم سلام الله يهدي لروح ما أنشد الأهواء يا حادي الركبان يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعين وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعين وبشر الولهان اللهم صل وسلم وبارك عليه وانضع لقلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراك هذا السراج صلى الله عليه والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكني في البطون والدهور صلى الله عليه فجعل الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء صلى الله على محمد باب الوصول الأولياء صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء صلى الله على
حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي سار ليلا هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى وهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار على العرش رق اليمين وكلمه المولى الجليل على العرش رق اليمين وكلمه المولى الجليل وهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفا كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Maju tarik deretan. Maju tarik. Maju ke adaan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا جل أن يحصوره العدم مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذ هبنا بوجود مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله يا أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جود وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا دينا نهجا سبيلي يمين نسعى ونرشد ربي بلغنا بجاي في جواري خير مفعال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Allazi faddala bani adama بالعلم والأمل. وقال الله تعالى في كتابه الكريم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. وبعد المكرمين والمختaramin, para alim ulama yang saya hormati, saya cintai dan saya taati. Al-mukarramin habainal kiram, para habaib yang saya cintai, saya hormati, yang al-fakir tidak bisa nyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzimnya. Yang mulia Dewan Masyayikh Darul Ulum yang saya hormati, saya taati, Kiai Mas Nur Fuad Ma'ruf, Kiai Thohir Ma'ruf, dan Kiai Muiz Ma'ruf, Agus Said Ma'ruf yang saya hormati, saya cintai dan saya taati. Langkah pertama, marilah kita bersama mengucapkan ribuan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala pada malam hari ini senantiasa memberikan maunah, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga ning malam mangken para panjenengan sempat membuang tempo menghadirin deka majlis mubarak, yang mana hal kadinto, engki kadinto peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul almarhum al-maufirullah Aminuddin Ma'ruf pendak satu kalinya, juga almarhum al-maufirullah Kiai Ma'ruf Abdus Salam ke-33, juga almarhum Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsi ke-21, almarhum Mbah Kiai Abdul Salam. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya, amin ya mujibas sa'ilin. Tak lupa Badan Kaula mengucapkan ribuan terima kasih, salawat dan salam mudah-mudahan kita terpaki icurahaki dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita bersama masuk surga Allah taala, amin amin ya mujibas sa'ilin dengan syafaatnya. Tak lupa pula Badan Kaula matur ucapan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Dek kestajana para masyarakat seporon hadir badening kanthi tempat matur moga panjenengan diakui santreh oleh almarhum almarhumin seendam nangken ampun ya kholen, amin. Para panjenengan saja kangkui menyingkat waktu, abdina majaaki susunan atau rangkaian acara, satu istiftah atau muqaddimah yang kita lalui bersama, dua pembacaan ayat-ayat sulki Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tajuddin dari Pakoren Rembang. Yang ketiga nanti adalah kalimat tasyakkur yang akan dibawakan oleh yang mulia Mas Hekal Aminuddin Ma'ruf. Yang keempat nanti adalah mau'izatul hasanah, Pak insyaallah akan disampaikan oleh yang mulia Abu Yazid Al-Bustami dari Selo Tambak. Kelima, pembacaan Yasin dan tahlil. Untuk Yasin diserahkan kepada yang mulia Mas Hasin Abdul Hamid Pajaran, dan tahlil Kiai Mahrus Fadlan Gerogolan. Doa insyaallah Kiai Hamid. Itulah susunan acara pada mungkin. Maka sebelum acara kita mulai,
Marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah ke acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Tajuddin dari Pekoren. Kepada beliau diaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. راحمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu maulana al-azim. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Tuntin dari Pakoren. Mudah-mudahan kita dapat memetik buah dan hikmah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Sampailah ke acara yang ketiga. Kalimat tasyakur akan disampaikan oleh yang mulia Mas Hekal, putra dari Kiai Aminuddin Ma'ruf. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil waffar mukawwaril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil absar wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Nek malam mangken nekam bula ban pancenengan sedaja kudu banyak asyukur dak ngersana Allah Ta'ala. Karena napa bula ban pancenengan sedaja bi Allah ki iso bi kesempatan bisa berkumpul dalam majelis nekoh dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban hal ababullah sepertama penikah Muhammad Aminuddin Ma'ruf ban Kiai ban Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi ke-21 dan almarhum Bah Kiai Haji Abdus Salam. Bola nyoon sekelangkong atas nama keluarga, nyoon sekelangkong sebanyak dek para tamu undangan sepon bisa hadir, terus dek para panitia sepon banting tulang bisa membantu, bisa nape ngebai acara nekomon bene pendukung nape bene tolongan dari pancenengan tak kira dati dan to neko pokok bola sekelangkong sebanyak ke bola neko asli nengetek bola tak biasa dan to neko seporan nake
Terus bulan nyoon seporang dek para panjenengan sedaja. Pola nanape bulan neko kinya mana manusia pasti banyak salah. Sobung manusia selopo dari salah neko. Bahkan beliullah baiki andi salah. Nape pola bulan panjenengan sedaja ke. Pon neka bangun sebisa kula sampai yaki. Bulan nyoon sekelangkong sebanyak. Bulan neko tak biasa pidato. Bulan neko ngetek ngeter bulan neko. Oke, pon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lagi sekone. Matur sekelangkong sekone mandir dadi manfaat. Nggih. Doaki. Kula mekele sekone dari Mas Hekal ucapan ribuan terima kasih dak kesedajana para hadirin saya hadir. Saya nomor 2 dak perjuangna para panitia sehingga napa gela sukses dia nikah kajian berkata perjuangan para panitia juga masyarakat Tampung Pajaran dan sekitar talangkong iyo capaki kalaban terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Maka mau'izatul hasanah akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Mas Akib Mas'ud Abdullah. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semulja para alim ulama, para habaib, para sepo tokoh masyarakat sateja, para hadirin, para hadirat, mustamiin mustamiat na khusu bidzikri semulja hadratal walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah, keluarga dari almarhum al-maghfurlah Kiai Ma'ruf, Yai Amin almarhum dari keluarga dari Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf, Kiai Nur Fuad, Kiai Mas Muiz, Kiai Tohir, Kiai Said, ben potra-potrana dari Kiai Aminuddin, Mas Haikal, Mas Firdaus, Mas Haidar, ben sedaja guru-guru selain saya tak bisa nyebut asmana situng persitung tak ngorangin hormat abdina dekat sedaja. Alhamdulillah puji syukur dekat Gusti Allah. Kaula sarang ajunan bisa lengki kepangkian bedaka dinto majelis kelaben niat nyareh barokah dari saya holen yang kika dinto Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf mantur muka sedaja oleh barokah. Amin Allahumma amin. Kaula beri tugas pakon mau'idhah kaula poron bae samaan wa ta'atan tapi kaula tak maring napa-napa kaula cuma cerita tentang kesanku tentang almarhum Kiai Amin gak dinto secara sapa sareng abdina kakak Ali kaula se manggil Ali deka Yai Amin. Tetapi kaula tak tuman ngolok Ali, pasti kaula ngolok emas. Karena kaula kak dinto sering ngaji ben aroma sama guru dekat beliau. Selama kaula kenal sarang Yai Amin neka tak tuman neka mesedi kaula neka tak tuman. Secara umur kaula neka kikene. Bending beliau kaula neka kire-kire. Tetapi betapa beliau kak dinto ngemong, betapa beliau kak dinto menghargai orang teka orang negeri kene. Kaula nega se paling berkesan deka Yai Amin nega silaturahim nega. Yai Amin nega sempat terus silaturahim nyambung tak ada tretan se. Ujau nega Yai Amin oneng.
Lene keseko cak ore ngalamate tapi kebagus na tak mate. Bukti nalamate ki kebuto banyak orang sampian hadir gak dinto mun tak orang bagus sampian ne tak kira andi tergerak ate untuk hadir gak dinto iki napa punten. Mantur muga nek sedekah na keluarga bacaan-bacaan saya nek sadeje mantur dadi tambahan amal saya nek amin berenang alam barzah amin Allahumma. Kula nekat banyak tahun neng lestari na bapak sobung umur neka kula tak tahu panapa, tak tahu saya kemasretan de sepopo du popo telau popo. Kula banyak tuntun sarang beliau neka menabi kepangkian beragama niki si dulul kari jenengan. Tore entaren tung situng ya amin neka kober melor aja neka. Mangkana silaturahim neka ya amin pon top neka mana. Ben kepang cibi siapa ya amin nek nyapa terus yang gina wonten nek jenengan mungkin si oneng pasti sampean setuju menghargai tak toman nyabe abe nek engko dadi kiai engko dadi reng raja tak toman nyabe aja nek ben kula banyak cerita seloco sareng ya amin nek banyak pernah situng bekto jenazah jam 11 jenazah jam 11 jenazah nek kaula dateng ya amin kabeh dateng sareng Kang Fadlun nek ya minna kaki ketela merepat lagi jagat edung sampean mah engge berarti ki durung ngakan engge durung hajek mere jenazah banyak abin ngakan re engge koyo iku luwe banyak ngabi ngakan mere jenazah ketepaan masuk kabung kotek beri nasi be orek wa buwa entok teti sarengnya yamin nek ada bu lestari Sleman ancenan gele jenazah ngarep ngakan dadi tak oleh ngakan mangka napa-napa nek niat pa bagus kanto sampean je niat panapa mon sampean nyari WC nang kanto tak kira oleh WC mon sampean nyari kakanan senyaman tak oleh kakanan senyaman sampean mon sampean terus nyari panapa dek kanto sampean nyari niat barokah nyari oleh ridho na Gusti Allah nyari swarga na Gusti Allah amin Allahumma amin. Mangkana kaula banyak cerita secolocon dengan sareng yamin teka kaula kenal sekejap sareng beliau tapi banyak pelajaran sareng kaula Kak Dinto banyak dek kaula pelajaran dari beliau saya melekat sara dek ka abdina mantur mogeron keturunan Kak Dinto na anan Kak Dinto dadi anak sesoleh solehah amin Allahumma amin satreta anan seguyup sedaja pokok seneng abah namun pada guyup pada rukun untuk berjuang di jalan Allah mantur muga Kak Dinto sedaja keluarga keturunan deki ma'ruf sedaja ridhoan sareng Gusti Allah kaula sareng ajunan sedaja pada titik orang saya gelem nyemak deka para habaib nyemak deka para kiai sehingga kaula sareng ajunan akhir pada oleh barokah amin Allahumma amin cukup Kak Dinto dari abdinah nyon sapora banyak hadza minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka untuk acara yang kelima, pembacaan surat Yasin yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh Mas Hasin Abdul Hamid Pajaran, dilanjutkan dengan tahlil oleh Kiai Fadlan Grogolan kalau ada. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. Untuk acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah sekaligus tahlil kami haturkan kepada Yang Mulia Kiai Abu Yazid Bustami dari Sidotambak. Kepada beliau dihaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, sesangat kaula muljaki Kiai Ahmad Sa'dullah, sekaula hormatin kiai-kiai selain langkong-langkong Sohibul Bait Syarifah wa Hababah Nyai Epon almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf sekeluarga, khususnya Mas Haikal bin Kiai Amin ini bagi ben nomor situng Mas nomor 2 Mas Firdaus bin Kiai Aminuddin, bendekas tejena para kiai bula tak bisa nyebut asmana junantung situng, terutama oleh para habaib dari keluarga Hababah wa Syarifah Rajina Kiai Aminuddin yang sangat saya hormati. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, jamaah sholawat inggih Pak, ben peserta haul pendak pertama Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf yang sangat saya hormati. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tak ketinggalan Bapak Kepala Desa Tampong iki beserta perangkatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam mangken kula panjenengan bisa ngiringin haul pendaan Kiai Aminuddin Ma'ruf tinggi Pak. Moga-moga kula ben panjenengan oleh barokana Kiai Aminuddin, oleh barokana Kiai Ma'ruf, oleh barokana Kiai Haji Abdus Salam, oleh barokana Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, kula panjenengan yang kebdadi orang sesae dunya akhir. Allahumma sholawatullah ma'asalam, moga tetap yatoraki dek ngarsana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kaula ben panjenengan ya qadati ummat Kanjeng Nabi. Allahumma ya rabbal alamin. Arya sedeteng riya oreng kabeh riya. Inggih. Lemi tak santap. Wala tak gelem yaranin oreng. Ajunan si hadir pendeka orang sedaja inggih.
Ario ring ada tengah banyak ngak nikah langkong malai kata. Nggih napa nggih? Mun seling dari si hadir ngak ria. Amin. Mun beri orang pelayanan dari Gusti Allah ke amin tak kira ngak ria ba apalah olah. Iki napa nggih? Kiai amin ni boleh seikhlas ni ku sabar. Nggih. Buder yang aman toju bedening taruh pak. Payah. Tak sanggup nero bulan. Allah. Cek keten. Nah ini apa nggih? Bon bedereng repot mesti hadir Kiai Amin. Rok norok ngerameaki acara na sampian. Iki na banggi. Juk tojuk ning terop benek yang trojejen. Apa jejen reng tampung. Kiai Amin diundang bobos dak metu. Iki na banggi. Jejen reng tampung taya pada bireng bak boyo. Mun nyaman bikang, jimon terlambat sengakan burung tak jadi jeje, jadi betok. Engke napa engke? Engke ngako, reng lakar iruah. Kiai Amin Rabu dek jalma panjenengan mon tebak sambian di repot beni troje jenah. Engke napa engke? Beniking tero naseken. Yo nasek make tiga taki mun reng bak boyo le bener reng tampung lah ya. Reng bak boyo boleh tahun ni. Reng bak boyo mun abu ba. Nasek ni gere. Dalam nasek gere juga ya juga sampai pak juga dingti. Malaikat je bagi kau orang mah dia bagi ke pejem. Allah Rabbi ya Karim. Tapi renglah katanya di nikah Kiai Amin nyari tretan, Kiai Amin nyari pelan nerosaki berjuang dari Rasulullah. Mantak nyaman elakonen ikina bangki. Bulan terakhir ke bangki Kiai Amin nyara bareng bi supir. Supir kan jebul bareng dari Madura guys. Tepang kini ninggalikung, nggih. Ninggalikung Nabi dah terus ni ketong. Kan songkan tabu nggih. Ulo boten kuat ulo. Bigul reng seng amboy gejen ye. Detul. Ada bidato kiai na dua. Belon ning kiai Amin ni kata beti sehat. Ko tu pada abid le. Senga. Lagi kini ko seberapa boleh sajam. Berkata pada dia. Agak je boleh Kiai Amin. Ku tak Kiai Amin ko jatuh sepunten ni yai. Ulo sak niki mboten saged suwi. Boleh tabuk tak kelar. Niko dari kedadian niko insyaallah beliau wafat nika kira-kira kurang 2 bulan. Atau berkurang 3 bulan. Benih kurang sebulanan kini kepon sebulan setengah. Jadi boleh terpangki berdening kesik terakhir ni. Allah, cek sabar, engki pak. Joko cuma kelek sakit akhlak bayi pak. Ada iya monreng bagus tinggi. Monreng bak boyo cek sakit ngak Kiai Amin. Kiai kikiton. Wan anda tang tutup labang santaken. Paten keluar. Cocok tak cocok? Ning kaya betul. Sip. Nero ser gini kok. Mun Kiai Amin masyaallah asyhadu. Kadang-kadang agak je bukan gejen kok. Masya Allah, orang soleh ini kan kerjaan langsung buruh dekat Allah Subhanahu.
hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Orang kecintai Allah, kenal kelabennya mana waliullah nika banyak sabar. Beda orang keleburi Gusti Allah marke getih kareng tuanah. Saking bagus orang genika, senajan benih sahabat, tapi orang genika ben Gusti Kanjeng Nabi. Awasiat dak Sayyidina Umar, awasiat dak Sayyidina Abu Bakar. Mun beda orang dari Yaman, Yaman Uwais Al-Qarani datang ben entar minta barokah doa. Sayyidina Abu, padahal Sayyidina Abu Bakar ni keratona beli na Gusti Allah se paling mulya ratona ning dunya ni kasabak dana para otos na Gusti Allah Sayyidina Abu nika ben Gusti Kanjeng Nabi pakon tada Uwais Al-Qarani nyon barokah doa Allah. Nah, apa sabab? Cebon Kanjeng Nabi syari'in. Mun beda jamaah haji dari Yaman tanya, Pak, beda jamaah haji dari Yaman. Engke, bulo serombongan. Tanya aki, bedanya mana Uwais? Sobu. Tahun boleh datang, bedanya mana Uwais? Sobu. Sambian mehatanya Uwais melolo, bakar badan apa? Engkau pesan Kanjeng Nabi suruh minta doa de Uwais. Oh, berarti orang bagus. Kira-kira sombong Uwais yang jompok nikah. Beda Uwais tak pati genap. Uwais apa jahit? Lah tak pati kena ada rengki, tak pati kena akal aja yang neng sampai gintung. Ingkir. Uwais Al-Qarani gini kah benar selama 3 tahun. Ngindung sampai dari bawah sampai ke atas gunung. Mulai sampai gini ke gini sampai gini ke raja umur 3 tahun. Kelar gini ke mekol sampai. Lagi ada kelar. Bukan. Gintung di samping gini kah Uwais Al-Qarani gini ketretan benarena mandiin ibuna dari tas gunung ke bawah gintung apa ada ikelai kini ku toman ngelai embut ada tak kira boleh toman sekalian ngelai embut ngamuk yang can akal nek segone trone ro oleh ngaji nek kiai can bulet mbok dek jeding mbok boleh tak ning jalan Pak sokone potong kaya 2 nek kesitung pak de pak aducol dadi ler pak ajalan ngang kursi roda boleh datang otok boleh dek jeding buat ayah Marata ayah boleh ngocak, bu boleh sengelan bu. Utambuk ngocak tu, oh lagi le kakek. Lecek dengan ngelan lagi le cak. Dek remes imbuk. Dengan nang boleh dek iya bu. Kau ada mari ngaji ngaki pengaji na Uwais Al-Qarani. Tetibelin Gusti Allah markah ahli ngabek te kareng tua cak ening dongeng ni kok Uwais Al-Qarani benar bu ngelain boleh terong ngelan embu wah jangan kaget tambah tak gena tambah tua dengan bu boleh di semua gereja masuk kakek neku etang jiyah
Le tak apa-apa buk je dengan engkau keluar dari jia. Nggih napa nggih? Tak gelem pak ngamuk. Tak gelem. Nyoba jan boleh teroras terengelan embu tak beki. Mon anak boleh sekut ngilain embu kita to toman. Orang yang tampung toman. Tak kira. Yempen mereka lain ni pandiin yempen pak dari bobo kata segintung dapat ning dalam sabe salenin samper bedein ibingisin yenumin ada tuleng subha sampai nangis embunduna bantek mol jatuh sampai ngilai nengku tang buri ke benar bika gitu. Ya Allah, betet ya kiring mol jatuhnya akhirat wes al-Qurani Allahumma nyukun apa bayi reng sepo bini tak toman tak ketorotan tuh. Adalah bireng tampung kuat tedembu tinggi menyaman lastalasan rombune salein mulai dari sandal meliaki nggih Pak ada sing ngaku berarti injer ya meliaki sampai tinggi Pak ning kedua sing mon wes al-Qurani gini kok mulai dari sandal sampai kelampi kodung kena tak bengal wes al-Qurani melesarong mon kita tak germale meleaki sampai pada tak pada nepenten enten tetik ada sampai nega juga mon ibu nak kita ada wes al-Qurani tak boron ada bah dan ibu dengarkan lah jong ngakan wes al-Qurani enten mak boleh tak ngakan mon kene gede gila mari ada karena boleh si ada subhan walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا Timun lemareh pun ada baru wes al-Qurani ada mun ring bak boyo tak ada entuk man datang cukup tempe tahu tongkol telur sate bidengakan bianan simene ngocawas sate bi tongkol tangan di cocok tak cocok? Cocok tak cocok? Jangan mancung, kaki benar dengan akan kok tempe jong. Combel, cek ringer. Engkau si geluk di kaki. Benemak. Ada pak selaki takut ke bini dah pak. Aduh. Bukan cik abini anda di dah jenis. Cedak metuan ada jeren. Ngantos terakhir matur tok kotok embun wes al-Qurani nak. Engkau terus hitung jo. Kintu ni sambil ngocak terus apa mah. Engkau terus ongkak haji. Dari Yaman ni kau teretan mau numpak bis ni kau 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ni kalau jalan lurus, benih jalan tampung bak boyo.
loros duare pikiran senyaman nak Uwais Al-Qarani mikir tang emak minta haji dek remerian. Akhirnya Uwais Al-Qarani nyilingin ngobengin sampai ini sampai pakanin palem pasihat pandiin benar gintung ke atas orang ngocak deremesi jaringan sampai gintung 3 tahun ngitung sampai mau dibebe sampai ke atas tetimbun ngocak dek Uwais jong kaki nak marang ngintung kok ngintung sampai tak lesok jawab punten mak bulan ngintung sampean nikah seneng ngintung sampai kini ke seneng bumi ngintung sampai rahasia perusahaan bareng ampun kenging 3 tahun sampai kini ke jual oleh obeng sabet ki laku punah ke bekasongai ke lain dinga kiriang montro dia beli gini kok pandiin kintung beteen paringin teer tuleng nangis alhamdulillah biasanya mereka nikah etinagi sorosaren Uwais kini ka alako nyari kajuh de alas lebek to nikah ngocak Uwais mak kok bibu de sampean melaki kelampi anyar oh kebay nampak jong kene ko mangken bibu le pecelana haji neko pakaian ihram mah sampai ada remah sampai nama ada jual lah ya kebiayaan ini lenjalan ria mak rengkotan di se kini kopi boleh ikintung ngepesnya kebiasa sanggup perjalanan habis 2 hari 2 malam sahabat benih sahabat Uwais Al-Qarani ngindung embuan subhan entar dek Mekah haji sarang embu kintung pak dapat dek Madinah sowan dek Gusti Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi sobung perang pleman akhirnya salam dek Abu Bakar bede tamui Kanjeng Nabi siapa Bakar Uwais dari Yaman inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ben mon ketemu saharein orang dia ben minta doa dekat orang dia subhan tak usah jauh lah orang tampung si ada mana bolong bimbuan embun kada si ada nape potrana yo bersenggo jambun terus tawa ngacung hitung apa potong nah amit lenyon sepura mun panjenengan ki kedon reng sepuh pola senajan sampean tak maringin obeng sabenari cender deer gelumbuk sorongakan gelu Pak mun sampean direzeki jatah embun cenyak banyak sebulan 10 juta agile banyak gelu nape korang banyak gelu nape korang itu remak mah. Hari yang mbok dia kan. Kini kau mensawane kau sobung, kini kau sobung. Ini mangki. Nikah Uwais Al-Qarani. Le kareku leben panjenengan. Napa sayan telah kini dekat Allah Subhanahu. Mohon saja Kiai Amin ni kampung jelas tinggi Pak. Sabar masya-Allah. Aduh. Buling iding ceretan na dari reng orang Allah te benyakan kebanyakan ke amin ni kita bangki moga-moga buleban panjenengan ketolaran Allahumma
Moga-moga kula ben panjenengan ketolaran ibadah Allahumma ya rabbal ramih mun tepak hol bule seneng. Ceng sengat bule mesen malam Rebu ya ada cek rok norok. Tahun aduh cek ronero nak kena bugul mun tahun baru on raden tek bening lunalun sampai kol setengah 12 dia teku benih tasbih dia teku benih Quran trompet mele trompet tegur seketebu ya trompet mele seketebu mon bulan di PC seketebu kebeli bakso kenyang tak kenyang agut margut badeneng lunalun tak mulai dente kol 12 yang kuano apa no pia trompet Candreng Kristen terima kasih pada orang-orang Islam yang telah meramaikan hari tahun baru saya sebagai orang Nasrani gua. Mon bisa panjenengan tahun baru kebaik kegiatan mare kerja bakti nggih napa nggih? Nusa tandi bineri kerja bakti ning lenjelen. Posapuan tak apa. Nggih napa nggih? Mek celok saja. Sek masjid, rek sek jalan, maca sholawat ning masjid nggih napa nggih? On sandi bini leji lah. Dengke cing lebih ini ada remah apa? Non? Nah kena laki ini kadang-kadang megeli. Bagi sir-sir nah sir-sir allo kelucong aji ki bini-bini bencong bagi keluar bain hajat yud mayut ro ada ki bebini ong kungol de Ahmed lenjon sabora mon bini-bini na ajak mon letih bini na magata kerlemes tak apa-apa. Ada tahun baru, tahu deh pun sampean, saya keluarlah dari kamar lah. Pukul sangat juta lah sampean, sampai 10 Kok terus dan sebenarnya dia mas boleh enjak lah. Pak oleh, pola tak cema benar dalam kom, cema telur banyak, keng betes norok lemes. Niat ngurmat tahun baru mon orang Kristen, mon orang Islam menandingi kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan agama mereka, buleben panjenengan nyare kelakuan sebagus keangkuinan dingin orang kafir engkine bengki. Alhamdulillah malam tahun hari raya Natal paneka teman-teman kita dari MUI Pandaan menerima orang membaca syahadat cuma ning situ. Alhamdulillah. Sing lakalan ning pesuruan Pak orang saya sabok ning pesuruan nek mun ring Kristen nek termun ning Bali. Allah. Boleh kino na de Bali. De baning Bali. Asalaman bioreng niku pasapen oreng si asalaman bi bulan niku papel na bau bebi ba. Engki. Akhirnya pula tanya dan anak kancah si dogiri sing unceng. Le. Ada asalaman bingku orang Islam. Mu'alaf. Aning mu'alaf kabit masuk Islam itu ting bibulu sekelampi merah jele berapa tahun nikah oleh setahun si potenya
3 tahun. Seru gua ampun 2 tahun. Keng bule metoro metoran apa? Una pidato neng Bali, ceput nyebut kakanan bebi. Akhirnya pula tanya ada orang-orang si mualaf nyejuk tojur sampai deng. Mare kan tak langsung meleman Pak jeneng Bali, mare ngaji gua. Mare jamin juk tojur bila ngocak. Pak, kayak sampean gini masih suka makan babi apa enggak? Hehehe. Gua ngisringian ketempat jajan. Tek beli. Tanya lagi ngakan babi ditinggi seringnya. Leh, jangan kau tanya bos. Sampean masih suka makan babi apa enggak? Hehehe. Gua. Ya suka paling 1 minggu 1 kali. Gua apa? Allah. Ini kebenaran orang Islam sebenarnya daerah Bali. Makanya boleh sangat mendukung mon pada kanca santre gelem bedeneng Bali. Keng je nurut agama Buddha, je nurut agama Hindu. Kena bangki, kena bangki. Ngaji wah. Barang ngaji, encaan bedeneng masjid, masuk budak masjid. Ahmed. Sengedi ngaki ini kami turut berkat yaitu 1.600 orang. Boleh nunggu kenangan kema masjid. Tongok benih masjid Pak, sore-soran tok sini kan. Jadi boleh tanya kema masjid. Ya ini bos. Bukan bernama masjid tapi bernama ruang serbaguna. Tak oleh aku beri masjid. Syah jemaah sholat Jumat 1.200 aku beri masjid kita oleh Pak. Tapi kita ngamuk. Orang-orang Hindu kini kata ngamuk. Cuma mau nabi dato santak kelu yang taren. Begini volume. Citik loh. Boleh neng panitia kan. Begini panitia. Iya suaranya sampai terdengar keluar. Gua. Tetapi pengajian ni kamu neng Bali harus tertutup sengedi ngaki kau tureng dalam. Tak apa? Neng Bali ke tembok ni kampun orang Hindu. Melaneka kau tu esok kore tetireng tampong ngaji sapenare moga-moga oleh ilmu sebarokat tisango nyari ridana Allah Ta'ala. Astaghfirullah Astaghfirullah minal ya Rabbi zidni ilman. Berikutnya boleh nyuun bantuan dek para panjenengan sedaya inggih Kiai Amin kini kegeduan putranya mana Mas Haikal. Amin, kamu mau dengan Mas kanto Mas. Panggilan kepada yang terhormat Mas Haikal. Mas Haikal, kula suwun teng mriki. Mriki Mas. Ada ya putra mana? Mriki. Loh, oh. Todusan. Oke. Todusan. Boleh nyon tolongin Mas Haikal nggih Pak nggih. Minta santai. Tolongin Mas Haikal nggih. Iki Mas rungokno Mas, rungokno. Ini ngakhir ya.
Dadi pengajian-pengajina Kiai Amin. Ring ini Kak Mas Haikal Ambon Raja siapin iki Pak nggih. Kengki buru todus deh iya Pak mau ring ilmu todus malu-malu kucing. Moga-moga padane kekuatan dohir batin nggih. Mun lajak sampean ngedingaki pidato Mas Haikal kita hajak Kiai Aminuddin ya biasa Pak dengki nyara-nyara. Kiye napa nggih? Ajak ring tadi kemantan. Mun ki nyara-nyaran kadang tepak. Ada ngelopot. Nggih napa nggih? Beda motor ku mun ki nyara-nyaran Pak starter. Tek tompakin. Kol-bokol belu ini anyar yosa yo tamuro yang sungai tompain di Sorbajan ten gini lagi nyaman lagi nyar anyar le Mas Haikal putrana Kiai Amin ringki anyar ki pola beda kekurangan sementara maklumin ki dan doakan serta mohon bantuannya dek remah sekiranya Mas Haikal bisa nerosaki pelabeten nerosaki perjuangan nah Kiai Aminuddin nggih Pak nggih kan lah oneng sampai Mas Haikal nggih oneng sedaja cek lopot ning jembok bule bedekia nyaman Haikal ki ngajualan es awas Kiai Mas Haikal bin Kiai Aminuddin Ma'ruf Compon niki Compon nggih. Kengen Pak nggih. Bab napa? Alakonna panjenengan dek ka guru kudu terus sambung sampai dek ka potra-potrana. Imam Asmu'i tebak ngaji, Imam Asmu'i ini kepoek Kiai Raja Pak. Kiai terkenal, Kiai masyhur, bektona ngajar bedening madrasah, neng mancing. Bener Nyaman Asmu'i, bener kaki, menurut Asmu'i, ada tak Asmu'i tampung, man nyaman ngajar mancing. Mancing tanya ki bentai santri nana pakai ajunan mak mancing aduh seboran kok wak bede putaran tang guru main leker bede luar mainan leker hormaten napa pole la bisa baca bismillahirrahmanirrahim engki bagi boleh nyon tolong dukungaki kegiatan sholawat toreh peramiaki pengajian rekarne Kiai Aminuddin hadirin Mas Haikal Katwen insyaallah terus akan berjuang menyebarkan agama Allah li'i'la'i kalimatillah Allahumma sedeteng muga-muga ben Allah parina jember rezekina Syandi mentetamenan manter bagus senamen puhung manter polempoa lemi tak mati amin singobu sape manter lempoa selempo sape nape orang sape nape orang lempo kapi Allahumma sape na lempo orang lem sapene sehat orang sapene ejual larang orang ejual porot kelaben ridona Guste Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 2 mon beda acara yang berkaitan kelaben Kiai
Aminuddin Ma'ruf bula selaku belene. Nggih Pak nggih. Bulane mon yokor dari Nyai Binek bula ki atemoh bi Kiai Amin. Ini kok kula nak Muhyi niku. Kang Muhyi, Kang Sodik. Bula nyon bantuan panjenengan dukungake. Nggih Pak nggih. Sinek Binek langsung entar dek Syarifah. Sikek laki panjenengan langsung hubungan sareng Kiai Mas Haikal nggih. Mas Haikal lo ki dusta dusen Pak. Bula bilan detok ya Pak, bilan ki kapit Kiai dusta dus. Malu-malu kucing. Keng bula bilan bo dapat pengalaman cek beli sebelum kita pak kapit ini bilan. Ngaji bula Pak. Dek ngelawang tepak jenojen pokol-pokol telok siang. Bula kami datang, sadun te orang jebeen Pak pengaji na abid semola na pola na kiai tak datang kiai neria. Datang bula dak kusang ecer, yang kita di mobil Pak. Sepeda motor juga itu Pak dek ngelawang tak kuat dan bula ngecer abang kiaan. Dari embong bula ngompreng. Barang depak resek tek-tekan Pak. Depak bula turun plek. Blek ku tak bersamanya endi kiai ini iku murongo cade Pak mosok kiai ini ngompreng. Aduh mati berusaha kayak cara Bang. Aduh ada ya Allah bilang kok segala ada mele motor Gusti. Angis bulan mengira alhamdulillah. Dapat ning compok langsung kontan. Masuk dari Roma berdeng atas meja berde motor. Berde situng dua tor montoran. Bilen makinlah kuat Gus. Mas Haikal pekuat Athena. Inggih Pak nggih. Inilah apa saya lakonin ke Mas Amin belen Mas Haikal inggih. Dah iya Mas bilan abana sampean senikah, abana sampean senikah, abana sampean mon rokok cek belen. Mas bilan ya rokokan sampean rokokan. Aku kepala. Iki Pak nggih. Ketena belen sejarah para bagus belen. Iki napa nggih? Ki senikah bantu dan panjenengan artena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mudah-mudahan Mas Haikal sekeluarga sareng Ibu Habibah pantoy parina kekuatan zahiran wa batinan, masyarakatnya juga ne parina sajen istiqomah. Moga-moga sareng Allah tambah rezeki se Jember, se nyombeng manter parina Jember, se tak nyombeng moga-moga tahun datang moga-moga ban Allah parina Jember. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma taqabbal wa usil wa ahdi wa balligh thawaba ma qara'na minal Qur'anil 'azim. وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما صلينا وما استغفرنا وما عملنا من عمل صالح في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذرياته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والقرابة والتابعين وجميع والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا وشيخكم وخصنا من أبي سببي عبدك الفركير المرحوم المغفور لك حجي أمين الدين بن كي معروف وإلى روحك يا المغفور لك حجي معروف عبد السلام وإلى روح حبيب محمد بن حسن الحبشي وإلى روح المرحوم باكي حجي عبد السلام ووصولهم وفروعهم ومشايخهم
wa man yantasibuna ilaihim intisaban zahiran wa batinan. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ij'al thawba dhalika fidaan lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa sitran wa najatan wa salamatan lahum minan nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa kfina syarra masa'ib dunya wad din. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم شؤال الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا فتن هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواه غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Sekak dintok salah lopo tartin awal ngantos akhir nyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad